Nitak tu sungai hozo sila poncau nitak pha tu ni tarik som ni lekhat April kumsa ni le som ni lenga ni khoi ni tak tu su langai pam ki tiu sisi pura ki pan me te igal jam hon governor al ki mu tu pi wi tu su na gen na chun jigul hin again hi charchar pura ki pan internally this person IDPS 10 Manipur governor Ajay Kumar Balale chief secretary person Kumar Singh Kingin memorandum khat al pilu toi Achisa April tarik som le thum nia sia sona ga kigom khom tele chorchan pur mete united kokumi CMUC 10 meeting ane nawa athil gian teu point pali alalem sak zo numu follow up ala bol he tin su kin again hi chief secretary te ki mu pi zowin naban ning thojamin thusu mi te kingin jigul hin algen ki he sisi pura ki pat gal jam ten kumni sung gen thei taka hin khu amat danu le Tunia lekha ki pilu na to kisain again na chun sisi pura ki pat gal jam te ho in sung khada government service khat chit building government phalna pik lowele private card 80 to bang a pik ding jina chun displaced family te sak ding a hi tin again hi CMUC ten le jigul ma chun Bisenpur DC le kumbi MLA kinga lekha pigu hin le thusu kin again hi Meite hon Kuki te thimona chanthe hi na dinga thuchum chum ahung bol do jingui any Kuki tribe AKT chu Sedal tribe list alkipat jekin thu phabeb ahung bol do kitaw he any Kuki tribe umsani le pathum kuma ki bol do chu a bol do na ding in state government ni central government kinga recommendation bangma pipuitin meite thusu chun again he state government in AKT sim do na dinga central government kinga recommendation appeal now AKT chungchanga state government in central government kinga report appeal now bangma akimu puitin le akigian hi Sahil tribe li sakipan nam khale nam khan Sahil tribe li sakipan pangsak ahi na dingin state le central government ki kalin kinop tu na le state government apan phalna ho commentation ho chu state government central government kinga recommendation appeal ding chu athupi pe na hi tin mete medi ho chun again hi state government apan recommendation umlowa kumsan le pathum kuma any Kuki tribe AKT alaki bol na chunga suichin na ne ding hi tin Manipur Times chu suk chun again hi Thobal district sunga herok giti na mun chu mete thingnui mi ho adinga amun piu khat hi dana ki hen na mun khat herok giti na mun chun mete thingnui mi KCP PWG thingnui mi ho chu security force on jingka lamda ni minute som ni vela Thobal police commando hole CRPF RAF hon search operation abol nawa alamat do wa hi mete mi pi ho chun spaite na mat ho chu husung viang bit ho a hiutin security force ho khudapat lak do agut jikun buina sang tak ala tunga hi tun taga de news ngai tha thei je chan chui tan tin ngai te le bon le mang pha